Ki pulit ke Southwest Khasi Hills rengkat ke jingerap Khubor Shillong kila yok kem mi Nongialam ke kenhun Nongtuh bat rong breu na Bangladesh ubeladon ya ka identity card jong ki pulit Bangladesh na ka Shillong konjoy bi. Hakamir pratarik nailar ke ni ka kenhun Nongtuh kala rung ha Shillong rong dangai hakapor khatway shiteng menmiet kala bom bat pen saujur ya we utrai dukan bat kila persang pandra ya usha Bangladesh. Yang ni utrai dukan lakit marmar sa Shillong Civil Hospital banyo kijing sumar bakerki. Tang hapo kindiat kenta hakapor lai baji kenjat syai kani kekenhun Nongtuh kala rung hakaketem ti maushun habagli. Kila syong hakani ketem hadu banda sedang mi sngi bat kila hukum mi kinong trai hakani par maushun ban syat jing ba miki. Unong ap pahara jong kani ketem ula pet bat ula pentip syaki bor pulit ya kani kejingwan lute jong kini kibreu na Bangladesh. Shiken hun ki pulit kila let syakata ketem par maushun banyak hun ya kita kinong tu. Hendrai kini kiri usniu kila suba ya kejingwan ki pulit kila pet kerat na kata ketem par maushun. Dan bok hakapon riu bejemen step ki breu nasional konjoy kila yok kem yu Nongialam kani kekenhun Nongtuh bat kila IT ha ki bor pulit. Mentai kidang wat bat tuet iki wei pat ki dekot jong kani kekenhun Nongtuh. Nakajaka bagita ki Nongtuh kila syong ja that hak tempar maushun ki pulit kila lap ya ki side ka pisa thok India bat Bangladesh bat ka jaket yada syadam. Lalap ru ya ka identity card jong police constable ka Bangladesh ki pulit kila syem bat ra ya kini ki tiarsha police station. Ki Paidbah kani ka than kila kerpat ya ki BSF ban penjur ya ka jing pahara ha ki Shillong Khubor bat ka Bangladesh ban rat dengkong ya ki kenhun Nongtuh Nonglute na Bangladesh. ये पर्ची किसका है? हाँ लेफ्ट में बैठा दो। हाँ भाई कौन सा बात किया अंदर के बिठा सकते हैं क्या इसको? तेरा ही है? जी बिठा सकते। तेरा नाम है? तेरा नाम क्या है? मौसिफ बोलो चाबी आपने कैसे मिला है? बिशों इन लोग में ना मासूद पूरा नाम बोल। पूरा नाम बोल। आगे क्या है? मासूद अख्तर। मसूद यार मसूद अख्तर। ग्राम नाम क्या? कुमिल्ला कहाँ पड़ता है? पोस्ट ऑफिस मोहनपुर। और पुलिस थाना देवीधर सुशील। हाँ ये जो कल वाला जो देवीधर सामान पड़ता है है पुलिस थाना। कल वाला जो सामान है ना हाँ पता नहीं करते हैं थोड़ा सा भीड़ को वो करके ना। पोस्ट ऑफिस मोहनपुर कहाँ पर पड़ता है? अल्लाह रिंग कमान हुआ ये बांग्लादेश का पुलिस ये बांग्लादेश का पूरा पिस्तौल गोली रखने वाला एक या चेस्ट कट मिल गया पिस्तौल का सेक्शन पूरा मिल गया।